قناة أبشر أيها التائب تقدم. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Koto kadang di itu. Layangian lah. Ini semaram. Kemang bis. Dina, di dalam tidak ada notanda. Yo di kampung Dina, di bilik tu. Itu banyak soal. Ya. Yo untuk beberapa mencari solusi bagaimana terbaik ke depannya. Tapi pertama-tama mari kita nikmatnya dalam pelaksanaan Maulid Nabi yang kita laksanakan. Alhamdulillah Allah masih sayang membuat kehendaknya dari alam sampai sekarang ini. Alhamdulillah lah sampai dari sana pun yang akan kaki yang tangan menjunjung beban kemari ya. Sampai dari sukses pelaksanaan. Sukses ketujuannya. Dan salam kita biasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jahiliyah ke ayat yang terang kita mau pada sini. Ada beberapa hal yang akan sampaikan untuk kita bahas bersama. Pertama tadi yang bersampaikan di dalam kepada urusan kita yang hadir bahwa untuk pelaksanaan tahun depan kamu sarankan melamang ke satu pintu. Satu kampek. Menyatakan hadir loh. Misalnya diadukan di mari pasar, orang kampung ke pasar, orang ke kali ke pasar, diadukan di kampung, orang pasar ke kampung. Sekarang, Pak nampaknya. Pertama, yang kedua, mau sampaikan tadi dalam hal itu, kita dapat motornya sampai 23 juta, 500.000. Tidak ada perincian pengeluaran, Mbak. Pengeluaran, tapi pengeluaran secara garis besar lah pengeluaran. Kurang siap tadi hampir 7 juta. Ya, sampai 7 juta tuh. Kurang siap untuk si Ayu 3 juta 150. Ini 27 lah. Berapa? Awak nama di pulau lain tu, gue lewat orang lain.